loi te ho tunya kan bol di Binance account bi ti honam ti pan apana I chai jan kan bol de YouTube akan upload de chong che tu jun na email na legit email code hong lut na de khat tai mo next bol ta first when I email na sign in deu na email na sign in zo pha le hin ama hi na email man pen wa so code hong ding hin 6 digit code hong de Gmail la Gmail la code la de Aadhaar card le pan card na ko ma ki koi ma san lang na Binance ipti account ki hon ham ti hi hon ha lo hi le cha chun hoding gel na zala video yung ki sim hin live video yung ki bolling chai chan ani vai bin lang password khat na dai khat ki sim ta ne het jing ding khat password requirement so strong lo so na min pa so first pa so capital letter in pan sa ta password is sim se le upper case zau sa te ngai welcome board df and inviter yes bolta ke ka code cancel di kan sei ta chong referral to capital letter ngan hi di ya cpa zin lang aban le flin de benga ki man pa 98 0098 w80 W80 kwq K capital letter K W Q tu chun confirm bol number so agree bol nang continue bol ta phone number ta killing na chuna killing OTP hong de ya na OTP hong pen cho chahe na ji lut dis hong ta 375923 375923 375923 continue bolta other card phone number to killing hai Binance ton wale aban le amin pen hi pan card zo ngai ding he pan card number ka me lu tala kan me chai phat le namin ki flexing holder Thomas lamin thang tu sun go to home page polta to hi under review hi na KYC so ni beta 30 minutes or 1 hours ti ho hung ni mai the ya hal hang pia cho ja so na nga ding ba le profile ho me ta left langa yellow banner Binance symbol ko cha ho unverified ho jo le verify hong ki ti ya na aban le hai chung ki verify pa le chun a ki chai ta cho 30 minutes hot bang lu ji hin a ji chu KYC verification hi agang amang aum jin na bol pha le lungning ta na bol diu na ki no lo diu na ji hi lo diu aban phone number to Aadhaar card ki link ngai pan card lo ngai ti chu na het ngai we Binance account hon diu ai le verify ta chuna verify evanga chu na information pa hi kitchen nai lo hai khat ga bek te khat be tu jum meta skip ball x meta ngata angai na cho unverified hong ki verify di chu khana hun error neu cha chu na ma na email a hong ki cha di ya ipile na Gmail ga check tari da mail khat hong to ki lo back ta verification successful ki ti ta so je mo confirmation pa hiya na tu jun refresh ka me te bol cha ya hile verify ta ya Binance ahon dan chu hitan adang hi saibe di tapun si chana jik sai tan abe hian ha pon na video hoita na ve lawai lawang ne lo diu hin chan chui tan te